Привіт, бабуся і дідуся. Я за вами дуже сумную. Я вас дуже люблю. Сумую за нашими вечірніми посиденьками. Маю надію, що скоро зустрінемось. Цілую. У вас все добре? Я дуже сумую. Щоб кожен день ви були щасливі. Відчувайте любов і щастя, миру нашій Україні. Ir 24. februāris. Pirms 3 gadiem Krievijas uzsāktais karš Ukrainā mainīja vēsturi. Šodien kopīgi pētīsim vēstures notikumus un klausīsimies bērnu un jauniešu stāstus. Šajā ceļojumā ar jums būšu kopā es, Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs. Ko tu zīmēt? Es zīmēju kaķi. Kāpēc jūs zīmējat kaķi? Es gribu kaķi, tāpēc man ir jūras cuka, un es gribu kaķi. Kaķis. Kāda krāsa kaķis? Es gribu brūnu, melnu un baltu. Es zīmēju dāvanu. Dāvanu? Savai masai. Tagad tie mākoņi, šodien tā saule un tie mākoņi smuki šodien būs. 1991. gadā abas, Latvija un Ukraina, atguva neatkarību kopā ar 13 citām valstīm, jo Padomju Savienība beidz pastāvēt. Abām, Latvijai un Ukrainai, tas bija viens un jauns sākums. Tas bija brīvības ceļš. Bet abām arī ar kopīgu kaimiņu, Krieviju, kas nevēlējās ne Latvijā, ne Ukrainā ielaist brīvību. Tā mēģināja kontrolēt, palīdzot pie varas nonākt tiem cilvēkiem, kuri nevēlējās abu Latvijas un Ukrainas neatkarību. Pirms 21 gada, 2004. gadā, Latvija atgriezās Eiropā, atgriežoties Eiropas Savienībā. Savukārt Ukrainā notika pašcīņas revolūcija jeb Eiromaidans. Es atbraucu šeit 10. martā, pirms 3 gadiem, un tas bija saulaina diena, es atceros. Jā, un bija forši no sākumā, pēc tam, pēc 2 mēnešiem bija tāda liela depresija, jo es atnācu uz jaunu skolu. No sākumā es esmu domājusi, ka es tam pēc 3 nedēļām aizbraucu uz mājām, pie tētim, bet pēc tam sapratu, ka nē, un man nav varianta, man jāmācā valodu, ja es gribu šeit palikt, un pēc tam es sāku redzēt savu nākotnē, arī Latvijā. Es nevarēju runāt latviski, tāpēc es aizgāju uz deju skolu un sāku dejot. Tas man palīdzēja parādīt savas emocijas, caur deju. Як вам сьогодні тренування? Сподобалось? Так, дуже. Дуже. Да? Як вам в Латвії? Чи подобається жити? Добре. Але трохи хочеться додому вже. Мені також. Також? Чого тобі тут не вистачає? Друзів, знайомих, чогось рідного. Nu, kurienes tu vispār zini latviešu valodu? Man tētis ir latvietis. Viņš man mācīja visu bērnību. Vai tu piedzimi Latvijā? Jā, tas ir Jurmā. Jurmalā? Jurmā. Bet dzīvoju Ukrainā. Demokrātiskie spēki Ukrainā uzvarēja, bet pēc revolūcijas Ukraina bija ļoti novājināta un Krievija to izmantoja. Tā vēlējās iegūt jaunas zemes, mainot robežas. Kartē tās ir tikai līnijas, kuras Krievija un Putins pārvietoja, bet dzīvē 2014. gadā nelietīgi iebruka
Ukrainā un ar savu algotņu zaļo cilvēciņu palīdzību ieguva Krimu un Luhanskas un Donetskas apgabalus. Līnijas bija novilktas un Minskas vienošanās par pamieru reģionā parakstīta. Jā, man vasarā bija iespēja aizbraukt uz Ukrainu. Var just, ka visi tur ļoti cenšas dzīvot to normālo dzīvi, bet tā kara ēna ir jau jūtama ļoti. Nosacīts miers pastāvēja līdz 2022. gada 24. februāra 3:40 naktī, kad Krievija pārkāpa publiski doto solījumu un pār Ukrainas austrumos mierīgi guļošo cilvēku galvām sāka lidot simtiem Maskavas sūtīto lidmašīnu, krist tūkstošiem raķešu, kas tika pavadītas ar tankiem, kas ar savām kāpurķēdēm izdangāja Ukrainas zemi. Bija sācies karš. Я бачив ще початок, це було десь о 4-5 ранку, я тоді прокинувся. Я пам'ятаю, як шатались ці мої шафи, постійно було дуже тремтіло все було, насправді було страшно. Я спочатку подумав, що це взагалі якісь ремонтні роботи йдуть, хоча були сумніви, що це странно, що якісь роботи йдуть в 5 ранку. Потім я вже засинаю знову, прокинаюсь і не розумію, чому мене мама не буде в школу. Я спускаюсь тоді вниз, в мене двохетажна квартира тоді. Я спускаюсь вниз і бачу, як моя мама щось дуже панічно шукає в своєму телефоні. Це був тільки початок війни 24 лютого, це було десь о 10 ранку. Я тоді питаю, мама, що сталося? Мама каже, що почалась тоді війна. Es nenoticēju, jo likās, ka rekurē tev karš, tu visu redzi, bet no otras puses, kāds karš, vakar es normāli gulēju, spēlēju datorā, tagad jau kaut kāds karš. Tāpēc es nenoticēju. Kā? Tāda sajūta bija, ka es it kā neticu, bet it kā vajag ticēt. Ukraiņi ar prezidentu Volodimiru Zelenski priekšgalā uzreiz cīnījās pretī, un visa pasaule, atguvusies no pirmā šoka, jau no kara pirmās dienas atbalstīja Ukrainu cīņā par brīvību. Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Skanēja un skan pašlaik visā pasaulē. Ne visi cilvēki ņēma rokās ieročus, bet visi darīja, ko varēja, lai pietuvotos uzvarai. Aiz katra karavīra stāv viņa bērni, vecāki, ārsti, celtnieki, skolotāji, uzņēmēji. Visi vēlās mieru. Kam tu raksti vēstuli? Es rakstu manam tētim. Kur tev ir tētis? Man tētis ir no Dnipro. Kad tu brauks pie tēta ciemos? Es gribu piebraukt vasarā. Vai tu bieži domā par tēti? Jā. Дорогий татусю, у мене все добре. У вас все добре? Я дуже сумую. Передай бабусі та дідусю, що я за ними теж сумую. Я дуже сподіваюся, що це, скоріше за все, закінчиться мирно і все стане на круги своя. Наприклад, я так сподіваюся, напевно, Росія отримає своє покарання і все буде добре з нами. Я просто хочу, щоб це все вже закінчилось. Привіт, бабуся і дідуся. Я за вами дуже сумную. Я вас дуже люблю. Я дуже по вам скучаю. Бережіть себе. До скорої зустрічі, Соня. От на вашу думку, якою є війна? Несправедливою. Вона жорстока, і в мене загинув тато в липні, 10 липня. Krievijas uzbrukuma rezultātā ir iznīcinātas ap
1500 izglītības iestādes, liedzot vairāk nekā 1,5 miljonu bērnu piekļuvi izglītībai. Kara statistika ir baisa. Karā krituši vismaz 60 435 Ukrainas un krietni vairāk krievu karavīri. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma līdz pagājušā gada decembrim ir nogalināti vismaz 659 bērni, kas nozīmē, ka ik pēc 36 stundām tiek nogalināts viens bērns. Bērni ir guvuši smagus ievainojumus, kas prasa ilgstošu medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju. Krievijas spēki ir nolaupījuši ap 20 000 ukraiņu bērnu, pārvedot viņus uz Krieviju bez jebkādas saskaņošanas ar Ukrainas varas iestādēm, maina viņu pases un māca ienīst valsti, no kuras cēlušies. Bērni cieš. Pirms tam es domāju, ka tur vispār dzīvot kara situācijā gandrīz neiespējami, un normālā dzīve apstājās, un visi tikai slēpjās kaut kādos bunkuros un tā. Bet tad aizbraucām tur, un kaut kādās pilsētās viss tā dzīve turpinās, bet visu laiku ir jāskatās telefonā, vai nav kaut kādas trauksmes, kaut kādi uzlidojumi, un tas spriedze visu laiku ir jūtama. Я би написав, напевно, листа своєму найкращому другу Назару, який зараз знаходиться в Одесі. Ми з ним дружили ще з тих пір, коли мені було 8, а йому було 12. Зараз йому 20, мені 16, але ми все одно підтримуємо зв'язок. Я хотів би його зараз спитати, як в нього справи і як він взагалі зараз себе почуває. Але він мені вже не відповідає десь давно, десь вже рік. І не виходить на зв'язок також того. І я хочу, щоб він мені нарешті відповів і розказав, як в нього справи. Я дуже сподіваюся, що в нього буде все гарно, все нормально. І щоб він хоча б він живе недалеко від моєї бабусі, я хочу, щоб він хоча б поздоровався з нею, тому що ніхто його вже не бачив десь рік. Мабуть, він приїхав, мабуть, він зараз на передовій, але я сподіваюся, що з ним зараз все гарно, і все добре. Vairāk nekā 7 miljoni Ukrainas iedzīvotāju ir pametuši valsti, dodoties bēgļu gaitās. Latvijā ir ap 50 000 Ukrainas civiliedzīvotāju. Viņu bērni tagad ir mums līdzās, arī skolā. Mācās citā valodā, citus mācību priekšmetus, prom no mājām, ģimenes un draugiem. Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 4000 Ukrainas bērni, no kuriem 1/3 mācās pirmsskolās, bet pārējie skolās. Viņi ir daļa no mums. Після цього вже всі були на нервах. Я пам'ятаю, як ми спали в одязі, і тоді вже 25 лютого, десь о 6 вечора, наші друзі кажуть, щоб ми збирались і їхали Ми спочатку хотіли взагалі в Польщу поїхати, але зараз, як ви бачите, ми поїхали в Латвію із-за того, що там тут є знайомі, тут є друзі батьків, тут все ж таки тут кращий менталітет, ніж зараз у Польщі, я можу сказати. Того мені тут взагалі приємніше якось, я так можу сказати. Kāda krāsa šitas būs? Balta vai Jā. melna? Balta. Un Latvijā tev patīk? Mazliet patīk un, so. Tāpēc tur nav manam tēti, vecmamijā, vectēvam un suns. Люди, тому що менталітет інший, тут більше кращих людей та добріших людей, насправді, тому що в Україні, не знаю, я сталкився з не дуже кращими людьми, а тут, не знаю, тут як бути всі більш добріші, але насправді я помітив, що тут деякі, більшість того, що це, напевно, це східна країна, то і тут більше холодніші люди, беземоціональні іноді, але все одно добрі, як будто. Хочеться завжди повернутися.
Але такої можливості немає. Я навіть не знаю, як це пояснити, бо не буде все, як було тоді. Це не можна ніяк повернути, якщо. Напевно, я б хотів би спитати тебе, взагалі, як ти, якого це бути співчасно і сином латиша та українки? Nu, es nejūtu nekādu tādu atbildību, vai es esmu kāds supermens, ka it kā es esmu gan ukrainis, gan latvietis. Vienkārši vienkārši es neesmu kā parastais cilvēks, kuram viena valsts, ko viņš mīl, es mīlu divas valstis. Nezinu. Es jūtos kā parasts cilvēks, tikai kurš mīl divas valstis, nevis vienu. Starp citu, es gribēju tev pateikt liels paldies, jo es ar jums kopā iemācījos latviski runāt. Atceries, kā mēs ar Google Translate runājām? Kādu vārdu mēs? Jā, un tad visu laiku tikai kā ar latviski, kā ar Katrs labais vārds, atbalsts, apskāviens un uzmundrinājums ir ļoti nozīmīgs šajā ļoti grūtajā posmā. Спершу мені пощастило, тому що я поступив у Рігас Україна звідускола, яка знаходиться біля Оріго. І там я знайшов дійсно друзів, навіть латишів, і досі з ними спілкуюся. І так як я приїхав сюди, в цю школу, ще приїхав мій друг з города Вінниця. І ми зараз з ним, ми і так найкращі друзі, але він просто якби дуже пощастило, що він прийшов іменно в цю школу, і того ми перейшли сюди. Kad karš sākās, es īsti neizrādīju nekādu tādu publisku atbalstu, jo es pat vēl īsti neaptvēru, kas notiek. Bet tagad, jā, es teiktu, ka visvairāk es atbalstu morāli, emocionāli, es cenšos atbalstīt savu draudzeni. Ja viņai ir nepieciešama atbalsts, parunāties, izrunāties, es noteikti esmu gatava uzklausīt. Un es domāju, ka tas arī ir aktuāli visiem pārējiem jauniešiem, ja viņi kādreiz satiek kādu cilvēku, kurš ir no Ukrainas. Viņiem ir jāmāk un jāizprot to, ka viņiem šobrīd iespējams ir ļoti grūti. Arī mans un tavs un mūsu visu kopīgais atbalsts ir nozīmīgs, lai mēs visi justos labi šajā ļoti sarežģītajā laikā. Ми вже адаптувалися тут, і я можу сказати, що нам не особо зараз, наприклад, нам не зовсім потрібна підтримка того, що ми вже якось прижилися тут, і ми вже майже як свої тут. Нас вже багато хто знає і багато хто сприймає. Напевно, багатьом потрібна якась психологічна підтримка, тому що деякі не можуть пройти через це по сей день і не можуть прийняти, що вони більше, напевно, ніколи не повернуться додому. Čau, tēti! Kā tu jūties? Ilgos pēc mūsu pasēdēšanas un ļoti gaidu, kā drīz satiksimies. Bučas! Un es ļoti daudz stāstīju par savu mammu, un tāpēc es domāju, ka viņai arī es vēlos pateikt kādus foršus vārdus. Sveika! Ceru, ka mājās tev iet labi. Iepazinos ar Mariju un esmu neaprakstām priecīga, ka esmu ieguvusi viņu kā draudzeni. Viņa šeit ir drošībā. Ceru, ka drīz kopā varēsim aizbraukt ciemos pie jums. Paula. Karu rada ļaunums, un karš rada ļaunumu. Tādēļ es sūtu savu miera vēstuli politiķiem un mums visiem, tūlītējam mieram, kopā līdz uzvarai. Вітаю з Латвії. Бажаю миру, радості і добра, щоб кожен день ви були щасливі. Відчувайте любов і щастя. Будьте разом із рідними. Вітання від Марійки. Миру нашій Україні.